Ngailun ta viewers ho na bon unni hupha duni hen Vannoija pau Chuom choma Kiledoh Tampen Lekhabu chu Lekhabu hintem ti thua lunglut te in anaveu hitin chule lungset te in like subscribe le share bolding zong anahai mil pau hite Vannoija tisim evatle Christian te ho Lekhabu Holy Bible hi kumzabi somle li laya patna chu pau Chuom choma hung ki Kiledoh pan anahitai ahin kumzabi somlet ko le somni suhin Bible pau Chuom chuma Kiledoh hatein ahung tamtan hezechun Vannoija pau Chuom chuma Kiledoh Tampen chu Holy Bible pathen Lekhabu the hi ahung hitai tu nunung pena ki hedung zuizin Bible pumpi hi pau Chuom chuma zogup le somge legit in a Kiledoh tan chule kitip na tha New Testament bo Kiledoh na pauzan hi sang ni le zan ni le som alhintan hi chubanin Bible part Kiledoh ho ti chu abang John Gospel bo abang Gospel Lekhabu ho Matthew Mark Luke le John ho bo Kiledoh kit in Bible part ho pum a Kiledoh zan hi pau Chuom sang thum le zali le som nga vel ahitai kumzabi somlagup layapat sa pawa Bible kisudo mong mohikupi billion gup avaltan hi hichubanin pau Chuom chuma Kiledoh hopum a isim thale kopi billion ko val ahitai hichu Vannoija mihim zo se hi Bible kopi khatchi kipizongle kopi billion khat val do na laiding tina ahi ahin Bible version tamta of in hichu hola a akihaman de version ho chu King James Version, New Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, the Living Bible, English Standard Version, Good News Bible, Today's English Version, Holy Name Version, New Living Translation, Common English Bible, New English Translation, Christian Standard Bible, New Jewish Publication Society of American Version ho hi ahin hi chohol a azong hin King James Version le New International Version te ni hi akihaman popular pe in ahi ga hat tai khat chu ai ho pau khat tho hola azai inzom Bible hi version phachom pin inai tawin ahi ahin asunga tho atup le adoi thakhat hi so in ahi Vannoija ho Lekhabu la a Bible banta a pau Chuom chuma Kiledoh Tampen chu Muslim ho Quran ko ahi Quran pumpi hi pau somli le sagi bovin a Kiledoh na laisin chule Quran part ho Kiledoh na mong zong pau zakhat le som khat le li aling pep in Holy Bible ahin pha na ding hi agam le zing in ahi Vannoija ho Lekhabu ho hilova pau Chuom chuma Kiledoh Tampen ti chu pau zakhat wala Kiledoh Lekhabu ho chu The Little Prince, Pinocchio, Alice in Wonderland, Hans Andersen's Fairy Tales, 20,000 Leagues Under the Sea, The Adventures of Asterix, The Adventures of Tintin, The Alchemist, Pippi Longstocking, Harry Potter, The Da Vinci Code, Pilgrim's Progress, Ti ho hi ahive. Lungsit te navet chai tol hon in Anoija hin ipi ngai dan nei comment piting in tem hi ve chule aban kit upload nga pom in damsel